Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaina. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paulwan. Naspak te puli. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Anyaman nga tanti suratak nga istorya. Naibusanak mo taniti plat. Adapay ka tagiti maulitan a plat. Nagduduma lang ti makuna presentation na. Agasamot nga mentay na daw nagduduma pa kasarita. Ano tema? Naisurat ko ti title ti drama. The writer, producer, ken the station. Isaronok ti Kasteng. Ay, aday taka manan ako na ako. Ada manan kumulkuldeng. No, agpido takmat kadagiti hot issue, ken hot news. Makauma. Tay sumur lang ay so. Awan matlangan resulta dagiti may imbestigar kas kaso. Nagbalin pa kata sensational na pasama kan. Walo damag. Domeng, surat ka? Kuma. Apay? Ada ngamin papanan mikin nanang. Paki-birth dyan. Saya. Umayk lang agsukat. Asino ti birthday? Ni Manang Rosita dita daya. Iswa? Ay, hindi mat ngamin kahit ni nanang timapan nga iso. Masapul mat nga takadwana. Di iso. Sige nga rod. Agpalasak lang be. Nalaki din ti asawa kaya. Sang-sangpat na pailang umanaw man eh. Anyangay na ita. Anyangarod nga eh. Gusto matkat di ati ko nana. Apang iliwiliwagan na lang tinudukot na ngagmalmalam na ti balay. Awan aramidan na. Napanan nga tanag ito at tao aya.
Taawa naman ang ag-report kadakwada. Sekretary, kagawad on duty. Apa ya kas Jada? Saan lang nga natuloy ti barangay kan SK election iti dahi tatawan? Agsadot-sadot daman eh. Ay, hanggang hindi saan pa'y anamuan amay tantan, kundi gagat da. Inal daw dang agmarangmang dito barangay hall. Makapasurun at talaga ti aramid da. Good morning, kagawad Domeng. Kunak no awan manan ti umayag duty. Kanayon lat na siya. Tsak to pa'y makaaliwak sayan. Sipod pa'y di chief tano takpay lang, kastan ti agam kaw. Ay, sorry kagawad. At na kami nasisita nga inaramid ko balay. So na sekretary awan pa lang. At pa'y draft ni chairman a resolution sa masapol unay para iti project tayo iti purok 3 a kanal. Kapilitan man ang nasak ti mga ramid. Ano sa mun kagawad? Nagladaw mo't nga minang asumrat. Nga ron. Iso ko matirumba nga masapa dito ikaw. Chairman, kagawad patok. Madanan kayo matgayaman iti barangay hall. Una, nagladaw ka ngamin. Imbes ko maasikat ti masapsapa dito. Sorry, kagawad. At apay ngamin inaramid ko ije balay. Adamang sapsapol kin chairman gusting awan mo. Asinaw? Isuda, kagawad. Isuada kayo laangan ti makaamukin kwa na. Sige. Umay ka, kamsap. Agtugaw ka. Anya tinagan mo ading. Kagawad. Magtimpla kayo man pa iti kape pagkapyan niyaw. Aywan kagawad. Ngem, agida na nga pa'y iti danom. Ngem, mabit laeng. Ala, agkape ka pa kapsap. Ay kwa. Sa anak nga kape kagawad nang runa no awan creamer na. Ay, kagawad. Awan ka din creamer tayo dita. Ay, kay ibus na laeng kagawad. Naibus gaya man, di pa imbagpaga. Ay, sorry kagawad. Sige, yung kay mangala. Kababain pa iti sanghaili tayo. Wan kagawad. Kun napgustitan ko no agkapiak nga awan ipabulon kagawad. Gumatang kamutan iti tinapay kagawad. Ay, wan kagawad. Agtoy. Sige, mapan kayo. Kababain dito, bisita tayo. Ay, thank you kagawad. Nagimbag kagayam. Nagtaer ka pa eh. Anya? Anya? Okay ka ka din, kapsap? Nagkape kan. Ang damot tinapay ngayon kape. Ano sanan kagawad? Anya itanda ito tao. Pinakapim, ang dapat lang makunana. Kagawad, pasensyan ibagbagak laang tiriknak. Okay. Anya ka di tinagan mo? Kompleto nga address kung anya ti masapol mo. Ibaga madagos. Ay, kwa kagawad. Anya gayam tinagan da, kapsat? Manda tinagan ko kagawad. Manda. Napintas. Anya ti apelyidaw? Uyong kagawad. Ken Lopez. Letra L ti middle initial ko. Manda L. Uyong nga raw. Wan kagawad. Manda L. Uyong. Nagan ti lugar da ito Metro Manila. Jak mo basta dayta tinagan ko. Taga ano ka nga raw? Guadalupe kagawad. Taga Manila ka. Wan kagawad.
Adda kamin sapsapulag akapidwak. Isaya, Kat dito itimbaga ni apong ko apakasarakak. dito'y nagbugsutan. Dito'y nga rod kagawad. Anyat nagan na. Domingo, Portugal ka now. Ah, Kapag yamat gayam kagawad, ah. si kamat isapsapulan na. Kaya't mo saman, kapidwa ka? Kasano nagkabagyan ta? Kat nagaday ti apelyido, may ti apelyidok. Ha? No kasta. Sikati sapsapulag akapidwak. Anyat kinunam kagawad. Ada sa nga ilin ni Domeng. Wan, Chairman, kapidwa na kano taga Manila. Isuaya. Babae wino lalaki. Babae, Chairman. Kataob na. Masikog. Ay saan mo, Chairman? Saan mo't adakkel ti buksit na? Anyat amom ngay no aginaw pa'y laang. Ay, saan mo't siguro, Chairman? Ngamin kat nangagkuti saritaan da. Agkapidwa da. Kaya't ko makita. Ang mga nagpampamarang akabagyan ng imgayam. Ada sa bale wino na uneg a relasyon da. Ay, dayta ti saan ko nga mo, Chairman. Ay. Agalwad kanyak na yadumeng. Maduktalak lang aluklukwan na ti anak ko. Siya ti makalaban na. Pagkampay mo't nga umunaan no asino da di babae, no po da kabagyan daw unuan niya. Talaga, akasta ti aramidek. Bakit? Gat mo't no agpungtot ka man laadago saan. Tama nga no kabagyan na mo't nga agpaiso. Talaga Anya ti amuta, no nagbirukit din iti sinikugan na, kat aginawin da ya babae, Ay. kat insang putnan ti bagina. Oo. Dahil taman ti sasawa mo nakadayo ka man laadago saan. Nawagak man ni Rosa. Kumusta ang timbaga ni kagawad a kabagyan ni Dumeng? Bay ampay laeng. Maamuan tulatan. Umay tumot lang nga umay ni Rosa dito inukas pangarika. Kasi tinakunak. Saan ngagbidot na ya Dumeng amang luko iti anak ta. Tasan ko lang nga pag sinani da, paibalod ko pa na ya Dumeng. Gusteng! Rosado nga, ada kaon. Ngam, ada kadwak. Nay, apa yan daw? Nangisangpot ka ni ti kasukat ka, oh. Anya man nakasukatan. Sumber kami pa. Kumay ka manda. Saan ka ngagbabain? Manda. Sino, Dom? Saan ka kumangag panunot iti sa Bali Rosa? Kasinsin ka o. Sikan kasin. Kasinsen? Kasinsin nanak. Kapidwak. Kamagyan na dinanang tinanang na. Lopez ti middle name na. Lopez mo't kanyak. Taga ano? Taga Metro Manila. Kasta. Sumot ti kunana. Ngala, agit usar kakit di tamangan tayo. Sige. Mabit lang nga, Rod. Ay, manda. Tulungam ni ipag mo Rosa. Ay, wan kaped. Saan kang agdanag? Saan kayo alugi kanyak tanagagetak? Wala, awan katulong may. Nalang nga, Rodan. Umay kan, Manda. Wan ipag. Ang aguray ka daw. Talaga ka di nga ima-ima asim mangpay. Awan bag na anagyan ti kawas na, wanuan niya. Ay, awan ipag. Ngamen kat agsubli ak lakumaadagos ije lugar may. Nujak nasarakan ni Kapid Domeng. Kasta ya. Nakita yu ka din ti sa nga ili ni kagawad Domeng, Chairman. Saan pa'y?
Sa anak pa yan na panidiyay. Aya, anyat panagkunayo. Pudno nga ta, akabagyan ni kagawad duming dayjay a babae. Ay di mo't si katinag ko na akabagyan na aya. Isumot ti panangyam-am mo ti babae ti bagina. Haging ka iti saan ko ang mapanagnakan di pudno. Sa nakakuntinto kagawad. Anya nga rod ti aramidan niyo. Pampanunutik pa ilang. No umay ni Duming dito barangay hall. No agsublay, kasarita kiti na awing. Ay, una. Ha! Numaduktalak lang at da relasyon da. Numaduktalak kaluklukon at ikakaisunakan patpatgag nga anak ka. Kaputa di na maipaayan iti anak. Kwey daw kanya. Chairman. San mo't nga mo no asino ka nakwada ti adda parikot na kahit. No apay adi na maadaan iti anak. Kastakid da yung tinaramid na. Amangan no pinadas natin nagsigking. Tapno mapanaknakan na, asaan nga iso ti adda parikot na. No apay adida nga aganak. Aniya. Mabalin na kasta, chairman. Nupod no day ta kagawad. Nagturi din amang isang pet iti dayjay a babae. Saan namot siguro anam namaan asumangpet ti babae. Nang runa no aginawan. Ay siya na babalin. Nupod no day ta kunakmanain. Alaak langan dyan ako. Pag sinakidan. Aya. Awanon Naspak ti puli no kasta, chairman. Mangantayon man da. Kahit saan ka ngagbabain, ha? Alan, nalpas mo ka na nagkararag ni Kapidwa. O, kapid, mangan ka na. Kunang mo saan ka ngagbabain. Ay, kwa, kapidumeng. Sa anak namin nga agsidsida iti adobo a manok nga addalayana. Anya, Katno day tama ta talaga ti Ricardo ti adobo a manok. Basta, ije balay me. No manok ti sidami, awan laok na. anya. Anya lang nga rodan. Anya ta insagpaw mau ipagrusa. Siyempre, adobo, adalaog na patatas. Apay alaukan nyo pa'y laang. Adobo a karnit manok kumalatan madadaal ti raman na no adalaok na. Anya lang arudan. Karnit baka, kayat mau. Saan kaped? Corn beef ti kayat kaw. Anya, Anya? Ay sus dumeng. Kasano daytan. Anya lang nga rodan ti kayat na. Kat maulawak. Saan na akayat ti karnit baka? Ngam, kayat na ti corn beef. Jakman ammo ipag, kapid domeng. Ngam talaga akastaak. anyan. Kasanulat biyag mo no kasta. Jak kayat ti itlog. Balot laang ti kayat ko kaped. Anya? Yosef, Ay sus, Maria Kusina. Anya klase ka tao. anya itanda ito. Ay, hinahapaw. Anya day tuya na pinasangbay mo, Dumeng. Pudno ka di akabagyam, ha? Umay kayo, nanang. Imbag man may kayo. Imbayak tas anda kamot amaoray nga umalati ije balay, ta dadamagan mi kuma. Nanang, Ayan tayo sa nga ili, kapidwa ka nun ni Dumay. ay, simrak iti silid. Ngayon bagami apagyanan na, ang mga no nakaturog. Kasta aya, kumusta? Pundo nga ta kabagyan ni Dumay dayjay. Ay, buong ti ulo, nanang. Saan ko lakit di amaano sa nakabalay? Anya? Di na kaya tiyag kami na awan creamer na. Ay, naglukon, apay baknang aya. Ay, amok pa yan. Kat amoyaw, di na kaya ti adobo nga dalayana. Na, adobo nga rod pa, no awan layana.
Kun talaga mo't alaya, ti may sa akang runahan, arikado ti maluto a karnit manok. Kan saan lang nga dayta? Di na kano kayat ti karnit baka. Ay, napili nga rod Anya lang nga rod ti kayat nan. Iso parikot ko. Nanya ti ipakan hun ipasidakkan ko na. Di na kayat ti karnit baka. Ngam kayat na mo ti corn beef. Daytan kasano ngay dayta? Corn beef kan karnit baka, agpada mo't ang nagtao ti baka dayta. Di na kano kayat ti itlog. Ngam kayat na kano ti balot. Ay, sus, kabagtitan daytan. Itala na kaputa kiti kasta. Man. Kayat na, no adobo a karnit manok, solo, awan lalaok na. Ay, nakasarak kayon. Numabalin la ko maapagkawida kon. Inaramid kon. Diyak lang amin kayat nga isunto dahi ti pangapahan kanyak ni Duming kahit. Gamti sa ludsod. Pudno nga ta akabagyan ni Dumeng. Amangan mo't no. Ay. San langan nga agbidot ni Dumeng? Ay, sinak nga dagos nanang. Nasaya at ano kabagyan ng agpaisaw. Amang ano kasukat mo matan. Kat insang putnan, tibagin at amasikugan. Ay, nupod no dahi ta nanang. Makapatay akiti tao nanang. Rosa. Nakasarak da nga roden di parikot da. Di namot nga rod mabale na basta papanawan. Taamangan no pagapaan da kan Dumeng. Apay, pudno nga ta kapag yan ni Domeng. Saan ko kami na nauray nagsubli di barangay hall ket takasaritak ko maitinaawan. Kunak no nakasarita mo tadyak mo't nadanon ita, balay da. Idi pa ilakan udamaw nga da di barangay hall kuna ni kagawad. Di na kaya ti agkape no awan creamer na. Un ka no nga rod, kastat ko na ni Rosa. Gapo nga rod ta naibusan kami. Awan creamer tayo tinimpla ni kagawad. Kuna na kanukid din. San kano ama nagkape ng runa no awan creamer na? Unay daytad. Timawar kano pa ya? Agap gusti tiyang ko. Nagkape ak ngawan kabulo na. Kuna na ka na. Ay, sa bali mo ta klase ti tao dayta. Isot istorya kanyak ni kagawad padtok. Sa bali ak klasya sa nga ili. Tangay awan awit mo abadom ako nam, ipagmanda. Kukom dagitan. Uray kat umanay wano apaggustulaan kan ka. Agyaman ipagrusa. Ano sa kon uray wagwag. Anya? Uy, ipag. Saan awagwag dagita Manmano nga usarak dagita. Ay, isumo lang nga isua. Slightly used nga rudan. Di kas lawagwag matan. Ay, anya itanday to. Ay, sige, ipagrusa. Ipadas ko man nga rod. Anya? Agsukat ka di nagdigos? Urayan nabasa nga mintidanom ka. Ay, anyan. Wag ka no dagit intig ko kan kuanak. Kan anusan nan Ay, talagang adamot ampang dayta akabagyan ni Dumeng. Da tao dong. Dumeng! Rusa! May kami ma! Datatang mo itan sa kadwana. Apay datang? Kalay, kanduaya mo dagiti pulis. Wen, kaduak dagiti binaon ni Hipi Tik-Tik Rubong. Apay Dumeng? Anya ti parikot? Apay tatang? Namuan da Hipi, ngadda kano dito ni Los Lopez. Asino Alos Lopez? Ti simang bay akabagyam. Di, anya ti kahit yung asawan tatang? Ni kadimanda ti kahit yung asawan? Wen, Apay tatang? Wanted ka di ti kabagyan ni Dumeng? wen, wanted da sapsapulen da nga rod, ngam saan a kriminal. Anya nga ro, tatang?
No saan a kriminal, anya nga rod a klase a wanted. Nagliba si Mental Hospital iya Mandaluyong. Agbagtit ni Manda. Exactly. Agbagtit ka pagyam, Dumeng. Ay! Awan ka bagyak amulmulo. Awan. Ay, anya na siya. Nagmadimat na natagtagay na. Ditan papagayam tinaggibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.